postoji jedan fenomen koji se zove sakralna geometrija, sveta geometrija. Elementi svete geometrije, jednakostranični trougao, heksagon, broj pi 3,14, broj fi zlatni presjek 1,618, spirala zlatnog presjeka. Putujući svijetom, a ne postoji čovjek koji je istraživao više piramida od mene u svijetu, primijetio sam da se na većini najstarijih lokacija piramida nalaze elementi sakralne geometrije. Recimo u slučaju egipatskih piramida, plato Gize, one 3 glavne piramide, leže na liniji spirale zlatnog presjeka. Početak spirale je u jednoj podzemnoj konstrukciji koja se pripisuje kralju Totu, koji je možda i pravio te piramide. Naravno, Keops, Kefer, Mikerinos nisu imali tehnologiju da to urade. Odatle kreće ta spirala zlatnog presjeka, a na njoj leže sve 3 piramide. Druga spirala u Keopsovoj pođete od kraljeve odaje, tako se nazvali iz nekog meni nepoznatog razloga, i na toj spirali ona dodiruje dno piramide, sredinu visine i vrh, onaj zamišljeni, pošto fali 9 metara danas. Dakle, ta prostorija je morala biti tačno na tom mjestu, a vrh je trebao biti toliko visok. To su elementi sakralne geometrije. Kada imate, recimo, kod školjke, morska školjka, na onoj školjci ti vidiš kao spiralu, jel tako? Od mikrosvijeta, naš DNK također ima zapravo tu spiralu. Odavde, od nosa, oči, brada, vrh čela, spirala zlatnog presjeka. Ovaj prst se sastoji od 3 dijela zapravo. Ovaj u odnosu na ovaj je veći za 1,618 puta, to je zlatni presjek. Ovaj je ovdje veći od ovog za 1,6. Dakle, svuda u prirodi je spirala zlatnog presjeka prisutna kao jedan kosmički model nastanka života. To su reproducirali drevni graditelji piramida. U Keopsovoj, odnosno egipatski, imamo 2 spirale, kod nas u visokom 7. Krenete od ušća Fornice u Bosnu, početak spirale, na spirale leži vrh bosanske piramide sunca, tuneli ravne, vrh tumulusa vratnici. Druga spirala, vrh piramide ljubavi, vrh piramide sunca, vrh hrama majke zemlje, vrh piramide zmaja i ponovo tumulus u vratnici. Drevni su narodi vrlo specifično i vrlo pažljivo raspoređivali te svoje objekte. Arheolozi o tome u Sarajevu, u Zagrebu, u Kairu, u Njujorku nemaju pojma, jer oni pristupaju vrlo limitirano. Vi morate otvoriti te projekte interdisciplinarnim naučnim istraživanjima. Zbog čega arheolozi u Egiptu nisu odredili ni kad je pravljena ta piramida, ni ko, a pogotovo zašto? Zato što oni pokušavaju na osnovu keramike i primitivnog alata da kažu odgovore na ta pitanja. To je nemoguće. Morate imati prave naučnike, fizičare, inženjere, medicinske doktore. Znači, u suštini vi hoćete da kažete da država vam je sad zabranila iskopavanja? Na piramidi sunca. Na piramidi sunca. I vi ste nešto privatnim novcem, prodali ste firmu, sve ste uložili, investirali u zemlju, je li tako? Da bi mogli iskopavati ili... Pa mi smo vlasnici nekoliko parcela na piramidi sunca, 6 parcela. Dakle, samo podnožne piramide su privatne parcele, tamo se može raditi ukoliko se ne nalaze kuće, a nalaze se dosta kuća. Ali smo i tamo vršili istraživanja, tamo je svuda beton. Piramida mjeseca je kombinacija državna i privatna zemlja, pošto to nije zaštićena zona, tamo smo otvorili čak 64 sonde, neobičajno puno, dokazali da je to struktura, završili se istraživanja tamo. Pa ne možemo čitav život, bilo bi lijepo sve otkopati, ali tu postoji druga opasnost. Postoji opasnost urušavanja, postoji opasnost, recimo, ploče pješčara na prednjem mjeseca, ipak kad su izložene dugotrajnom djelovanju leda i tako dalje, visokih temperatura, pucaju. Tumulus u vratnici, mi smo otkopali taj jedan red. I šta se desilo? Zimi, kad ona glina počne da puca, onda se urušava, erozija, jedan blok nam je pao. Onda smo je tu zaustavili. Tako da to je uvijek pitanje koliko otkopati da ljudi vide, a koliko držati zaštićenim. Većinu arheoloških radova mi smo zapravo već obavili. Tamo gdje smo najaktivni su tuneli.
I tamo dobivamo dozvole svake godine, tuneli, ravne, 2, 3, 4, 5, 6. Tu se vrši iskopavanje. Tu su iskopavanja stalno, tu su nam angažovani i arheolozi, i geolozi, i volonteri. Svake godine volonteri imamo. U zadnjih 15 godina 3950 volontera iz 64 zemlje sa 6 kontinenata. To je najpozitivniji projekt na svijetu. Ali kad jedan put dokažeš, imaš energetsku mašinu, onda hoćeš da vidiš koja je svrha. Ti recimo nađeš mikser negdje, ne znaš šta je, negdje je zakopan. Ti ga možeš otkopati, ali šta onda? Trebaš utvrditi kako radi. To je ono što mi radimo.